ole hei Vawiin video ta han chuanin French contrast training chung chang ron soi dona tian hei stretchable pa in gym ka thleng deuh chi a ni hi ala eng over chuanin min thri tiang deuh le ka nga ya contrast training ka soi fi amasa contrast training a chuan heavy movement followed by non-heavy movement meta. For example, kan squat zoa, broad jump nei nga lang chi kha contrast suin ta French contrast a chun exercise chi sang kan per ta apani in soi don tai la pani a chuanin pure strength component to pure speed or pure power component a kan lut thin ta a French contrast hi aron tilar tu chu Cal Dietz a hen aron tilar em ma lehkhabu sang ni pare sang ni pakua ve la mi to a triphasic training mo khata hanin aron ziak to ta tu tan nge at least explosiveness increase du ta na thei ta overall explosiveness shrim chuanin lower body chi ani lo French contrast hi upper body tan po thei ta tuna po hian hei screening te ka khel zowa kan khel turang ang kan khela screening kha chuta chuan in season kha ron da zuaya chan chu ka compromise anga ye wang khanin hei kan stretch pa zuaya doina katran le dona pa ngain keima goal chu February a hianin unity with south northeast tournament Assam rifle an buat sai le don ta Delhi a chu keima hi Delhi le khazur kan in ang khanin kan tel le don ta ni chu Delhi mizo zirlai pol kha Mizoram team ang kan chhuah le dona in kein dan chuan tournament khutlama kan nei a chuanin northeast bi ka chuan pui ve ber ni ta nikum lama te po award ceremony te oma award te po kha Amit Shah min hlan ni keima min hlan ka tilawa I keima ni pol sang kha award kan don kha Amit Shah an hlan ni ole French contrast training kan lut le hang entin nge ama sabera chuanin strength component om non ta a 80 to 85% mo chumi zoa unloaded movement. For example eccentric kan overload na theih na tur depth jump ang chi te chumi zoa counter movement jump mo hey squat jump ni emaw weight jump san emaw kha man theih ta a chuan to pa over speed ki kan per tlangpui for vertical jump anga chuan over speed a chuan in hei band assisted jump mo band assisted jump band kan manga kan zone khanin kan rate of force development kha muscle firing rate kha ti sang chu rate coding ti teng kha ti sang kha overtime in lo increase ve thina band assisted jump big ina thil ti a chuanin ma sengin kan tumber jok chu French contrast chuanin kha mi heavy lifting component khanin kan muscle fiber te central nervous system kha activate thata wang khan kami kan taksa phur lai khan exercise from true strength component to true speed or true power component na kan per chi khan kan taksa khan adaptation kha lo thleng thei ta mo hei pa nga ya heti astra kan ti khan thleng ranga ma se si kan central nervous system a taxing ve ema entin kan perform ang china han ka soi to a steps example ang kha antinanin set ni thum set nga thlenga thei ta ma se progressive overload thiam ve ngai ta antinan tungkara set ni or tungkara set thum mo 2 sessions per week 1 session per week antinan upper body 1 session lower body 1 session khatiang khan achan chu CNS a taxing ka ti to kha squat nei tai la 25 to 30 second ka cho langa chim zowa china ka soyang khan depth jump pa ka lutanga 25 to 30 second zo a top thleng band assisted jump thleng kha ka chol don ta ni 30 seconds zel chon kha zo nu khan kha circuit khatang na kal ta minute thum atlem bera minute thum atanga minute thum ka cholanga minute thum atanga min nga chol thei ta khami zo han ka repeat lenga circuit khat ka zo kha set khatang chu ni mei don ta ni chuanin set ni well hi atong lutuka introductory tan chuan ma se in a span of training block ti teang antinan kan training block ka week 6 week 8 dan ta se week 1 a 2 sets week 2 up or 2 sets week 3 a 3 sets mo khatiang khan chho thei ta CNS a taxing awang hian Cal Dietz po hianin experience lifting experience 3 years tan ni to tan ati big tani contrast training in French contrast big mo chu voina ka perform tur ni ta ti hianin kai nuama panga nakina ka lut nga langa video hi ka ka to we don ni tu na hanin warm up bel ka zawa masa ber jon vertical jump ka test hinta standing ka test zona ta jong ka test longa ta ka test sanga ka doin nok de ola ka lai ma
cái best khá 41, 42 ish anh ta chú ta hiện kilo anh cái zuông anh tan anh lằng thế cái chỗ nào khi chúng bay khi chân về khỏi cái ràng vai cái khỏi trẻ qua hết lại nhầm lại như nào thì tỷ lại rồi này thì sàn gì chứ em zuông chìm lắm ai ha cái lớp hôm ấy thì bay nói tắc thì tôi cho cái part gì đâu mà có sự phát triển cái sáng lại về ra standing ở park ta 41, 42 ish tu na standing vertical jump cái test sang á thì tay screen này hình lằng thêm cái chỗ nào cái ruộng niệm tôi lết cái này nếu naตัวนั้นมันเขียนแล้วก็มูชาววักบวกเราเนี่ยแล้วเฟตี้ก็เรามากับ best to ตัวไหนกับ best to 38 inch ขันตาจะ standing in วันนี้เห็น35เองมั้ง32 well กับหมุนจนกระดูกตอง3 to 5 attempts มั้งนี่แต่เห็นหนูมั้ง32หลังเทมก็ใช่แล้วเต้32.7 มั้ง5 set มันเนี่ย35ก็กายที่จนนึงก็ดูโต๊ะครบอ่ะ32ไปกับรวมโต๊ะเท่าไปนั่นอันจนเห็นแรงอ่ะไอ้30เยี่ยมจ้วงเด็กเหรอใส่ตรงหันก็เฟตตี้ก็จัมป์ไปนี่ก็อินเป็นเลี้ยงอ่ะจะมีบ้าอะไรเนี่ยมันอีกส่วนนึงกระดูกตัวเขาฉันจูคุณภาพกระดูกคุณภาพ quantity ไอ้คุณภาพขับไปหมดอ่ะจนเราเป็นกระเรสมุมันแล้วมันเสียถ้าได้จูดแข่งอะไรไทยตัวจังก็ได้ง่ะครับอุ้ย36 let's go เด็กก็ตีแรงอ่ะชัวร์ค่ะมันนี่ก็ best 38 wow let's go โจลได้ตังอ่ะอันแรง come on 37 down fast up fast down fast up fast let's go ไอ้35ดูตัวกันอันนี้มันจัด35.6 สิครับยิน contrast training ก็ start ตั้งแต่ French contrast training isometric mid thigh pull กันเนี่ย split squatting ก็ติดโดนตาจู่ๆบีอ่ะมันสีแล้วอ่ะเทียมกับบีอ่ะออร์มิดังก่อนที่น้ำสีแล้วปาดิแต่เห็นกับวนตีร์โลนะฉันจู่กับโปโดนเนี่ยไอ้เราไม่เฉาเท่านี้จู่ตอนจู่นี้ไอ้สิ่งเจียงกับเจียงอ่ะกับปวดโดนนี่5 seconds เลยอีโมปาร์อันนู้นอาหารอร่อยกลางเลยโดนไอ้เรื่องค่ะให้ตาผมหายดูเอาเป็นลงเป็นตาเป็นแล้วนั่งดูเลยแต่ว่า security ที่ rubber ไอ้ที่คันแล้วก็ใส่ jeans ก็น้ำหลงจริงละดิกส่งไม่ถี่ตัวเนี่ย yes what the wow 1 2เซตนี้แล้วไงที่ข้าน่าดีกันอีกค่ะข้ากระปีลงบ้านเด็กนะฮะถ้าจะกระปีลงวันริบกระเท้าแล้วก็ไว้กันเลยlast thank you ที่กัน isometric pull mid thigh pull or split squat mid thigh pull ก็ใช่ว่าผมแบบล็อกกันอ่ะ contrast ตาเฮียนี่ให้แบนกันตาแบนกันมองเฮียนี่ squat ปองกับมองโดนแล้วว่า accommodation bend accommodating squats more accommodated or
accommodating squat spot ti thei ta se ben kan sei tel chuan ben accommodated ti tu ni I saw dynamic squats ani tu na ka perform e quarter squat parallel or 90 down explode up kanin bang ka tilang lo me nga next karon tilan huna chuanin working set ani tong French contrast to ka start don ta hi accommodating resistance kaman no na Vawiin band kamang ta chain man te bok ta accommodating resistance ta chuanin tension hi chho zong pon chuk zong pon om reng ta ni mo chho zong khanin om reng bok ta ma in ka sei to accommodating resistance ka rate coding kha ti sang ve ta nakina hei chu kan la breakdown nga thadewin na ka sai tanga soyang khanin 3 to 4 reps or 2 to 3 reps a take ta compound movement chumi zo 30 second rest del saka modify na sa tu na hen 120 in ka start china hey eccentric component ka ti tam de rek dona god in 30 second del ka chawlang tu la hen ka bend le lam hi ka ti ko yo bang han left side I mean pot nim dewa 30 second del ka chawlang a depth jump ka lu don ta ya zo na tu chu ai hong ne or hen a dot le exercise ho hi 4 to 8 repetitions among thei ta sin han intro han ka sei lo ka sia na around 4 jumps more 1 2 3 4 kanin 30 second vel ka rest lenga chu zo hey dumbbell len ka zuang don ta ni soi dong khain compound movement followed by non loaded movement zuang don ne tai hian weighting zat nge man tur khom ve le thea 30% of 1 rep maximum emaw 20 to 25 ka man thea te ma kan na beginner de hlek ni chuanin zuan re han ti ne lo tur ni bok ta ta po hen ram theng perin chhuah chau ka tum don ta let's go 1 2 3 thì khanin a contrast set chu ka zo ta minute thum ma tang mit nga ka chol thei ta chuanin hei hi set ni vel gala perform bel don ta ni so yang khanin beginner emaw kan vai khatin ani chuanin 2 sets vel hi tok ma chu around 2 weeks mo ka ni chung vel kha chu 2 sets ka beula a ka thum na tangin 3 sets emaw volume load ka programming a da thiam ngai buka overtraining central nervous system a he ka ti do ha
Tu na second set ben ha ka siam tha chon weight ka up deuh ta a. Chu wang chuan in ma han 3 reps ka squat a. Tu na 2 ka hmang non thung ta. Let's go. Explode. Ka ben hi da na ya nung da hreting ka sia. Chuan in weight ka apa. 125 a chau 120 kha. 30-second rest. 25 to 30. Tu na po min boost na sa to at least 3 inches bel min boost to ke ma sheta in khel da po lang dewa ase ki mai kanin khel kha ta wangin coordination kan nei lo lu rate of force development tra thei lo 4 jumps. Hanin kres lenga 30 seconds dumbbell jumps kan eta weighted jumps hemi set back chu 3 sets kan 2 sets back ka tilang lawanga ba ka chuanin accessory lifts kan ho hip thrust te poka da ta voina tan chan chu ka competition la de uleka chuwang tu san power production le ka tu zuan re hianin intent ta sang to nia zuan san tum tur intensity san to lo chuanin zuan lo mei tur khat ni tum kuna han nga tinge rema ai zuan to ning tinge zuan masak ti chuanin khami rebound effect kha ka du wa ni mai ta pa nga in tia chu khak ta pa zuan chau ka thei ni tu zok zok man de next ta band assisted jumps ta po yan ni thau zuan pa zuan thea ma jump stop kha ka du wa mai mai ni soi fia le lo kanga hi zuang chho don pa ngai lo tlai kha amortization phase kan ti ta eccentric phase hemi chuklam le concentric phase top na hemi stress sorting cycle kha ka ti ran du wang hanin ben ha ka hmang ta ni ben kha din pot chho rang ta ka tak sa thei nai aba kha overtime in muscle adaptation mi ba neurological adaptation and then wa ga ni ben assisted jumps kan hmang na thin hey chu rehab purposes apa man thei ta ten dan rehab purposes ate po ti zong ha second set ni ta se bak chu accessory kan tilang le compound lift thau kan ya French contrast kha ka zo ta khami ri kha du kan man thei ni mo khami ho zong chau kha chu ba ka time consuming lo ta khami kha tu 3 sets zo ni mai ta Vawiin chuanin accessory work atanin hip thrust le rear foot elevated split squats te kala nei ta chu a cluster don ta ni cluster hi ho po ko warm up lem lo wa ka mix tak chu hip thrust a hian kg za thum samruk sa thum sam sari chho vel ni tuna hen 230 vel mai thei ka man ni I am going to aim for 3 sets,
3 reps mo. Daih tak hi bol thak thei to setup hi. Eccentric kha 5 seconds. 1 3 4 5. Kanin hip thrust set khat ka so ta a ka super set dong ka ti ka dumbbell hi boin 30 kg ka mang do na ke chete to Vawiin 5 second toe 5 thì có những cái này dùng vung à xét nhiều về cái này à trong cái dấu này ta hay bao khi chú xét cái tỷ lệ đủ em cái thế nào à cái phim mà thì anh cái này ta second set tuổi setup lại mấy cả hay bao khi chú set cái đó mà sẽ cái là tổ là vâng ạ ơi ha second set nan cái setup mấy cả thì bác juga lạc tổ đến rồi. Let's go. Mày ha, tí hết tao hên sầu thấy lắm. Bây giờ. Hell to the one. One, 3, 4, 5. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, 4 Mississippi. Khang song khang voina ka training on talan ne thei te ni a ama in season ang deuh khanin French contrast training chung chang kha literature review tu kan du ni chuanin description box a han kan enanga cool down warm up ti ve ka ti lang lem lo a chuanin ka channel hi tlem in ten ka frequent to dona ama ka frequent to dona ka ti ang ai han ka frequent to don ni tun laia social media vela trainer lem deuh hi anon tam lutuk ka big ni zo ti khati chuwang chuanin tran kala ka ngai ka ti ke ma hen a 0 chuak kan ne tuna hey PhD scholar kan nia physical education a certification po ka nga ta tu kan knowledge man chhuah hi thain ka sia chuwanga tia informational kon da du kan nia mi va hek tum or va soi thiat tum kan ni lawa chuwang chuan evidence based practice mo evidence based fitness or evidence-based strength and conditioning po kan titeng chu mai poi mo ngai ta vane te po kha ka ti turang chi karon tilanga load recommendation te dule description box a ching bewin ka zia du chuanin ka zia man chuan titeng karon zia ka nga next a chuanin upper body contrast training French contrast ho karon tilang le anga voina karon ti lan te zong zong chu khang khania next video ka in le thau don ya